Lançamento e produção Massinia Sucutaiboko Aldeia Maquela. Representante Presidente Autoridade Raiwa Senhor Andelau afirma kata. Amnai sinokoke, putar yokoke. Jadi bine no ini ono lekot no iki. Disculpa, oleh direta house. Neno ini ono lekot no iki. Marca historia wabnuun nue pahwekus nes ne bali imas mone bali adia Maquela suku Taiboko Pantai Makassar bali i vail nua noite historia durante independencia tanto bonubam nimen programa importante nade liusi nono governo nako governo nebe lidera husi tena aman itanya mau mbot kay relasan habus mau lihusi ministerio komersiyo industrial Timor Leste nemante hit humakit matak es nemes kin fainonay fini sintup na bono kitang bikuang bale sinahin historia ay kusi enanaw plenat sinem na huno ko kultura. Nani sa tuit, amnais na ko toga na Juf, agradece, Cheunsing, bi hitolas manukati, ena neno is sitwe saksi na hake, me po naik mese noekit, noe pusat, produção masin integrado na kambe noe kay relasan na nagusmau, tapasan ning kafe. Esonan, amin, ineman fe me po noikit. Me po hita, bukan fabrik, los fabrik. Me po moderno, tawai no ka. Na uno, mi tradisional, nemon moderno. Na tuin, enolalan plan po na ko Ministerio Komersiyo Industri Timor Leste niyan. Ito, enalila noikit, bahwa aus muisang kuku ihit pa hinesan itaneray ni Rico mak o lansamento nen ray Rico husi Lestenian na inemat istatu mat ita pobo Timor Leste liliway kusi suku Taiboko ezonan nenoi ito ko ke nakuha about ng tamnasit kita buwa pi saksi takaf nai noe na hake me po naik mese noikit me po tuan esit tuan es tobambi aldea hat bisuku Taiboko man noe suku mo semhit sina mau samsa esi ala hit esat pawe hit esat titu hiton tuaf zonane hit tuaf kita niput bali dari yang kurangi le desemprego jadi kriya me pui noi kita kusuan nakoba uno kita me pui tau ben bisa masih nananai ingkana masih bayro masih secara produktif secara manual agora plente na hinla me pui bahwa mauses nemno kita nesit pa henawain nako unu mesokan nemon yo sina snak moderno ini dito ko kes moe tuaf di me pui dari kalau bukan bi kita lebih tau nim kenang sau kita harus kopera to governo dito on tuaf tabuat toko atau noko kami suku wasan forma kusinanan kita kria unidade nasional nek mes ansau mes karena ben mui buta makoke mbihit pahekus tenge unidos unidade nasional ini feme pono investor sinokoke nemang bihit pahekus kalau naik kita kus takaf i contoh exempli kalau naon mati na late nakloketan investor sira barak semua iya kusi
Jadi, mas ne anesan exemplo ida kikuang ida mas neba timur tomat. Sintro mak iya wai kusi iya mais mone. Jadi, hit on in 12 kita harus orgulho, kita harus tamlila. Bukan tamlila, mas harus mep. Mep tabawa. Karena bet makok, karena bet tahu satu nebian. Hit kultura wai kusi. Nakowi tabosin, nakoba unu talor nevante orasi, hit biasa, hit kat makoke. Esonan, hit tok nisbaki, bam nasi balem nasi nakoba, hit pau fini, hit pau ekus. Fini ilo sino koke, mo ato no koke mi pa timur, nem fini mi ekus. Contoh, masih namnes kita maus. Ne rikusuen kursi wai kusinan, rikusuen kursi tubuh tebokon yan. Dari sonan ama aina sino koke neste juventude fetomane ito koke harus siu mepui ito agradece no senhor ministro comercio no in lifmaneo estatuno que vale plano mepo esnalek programa serviço dan be dia lore mai ita nelet lekan git no mepui kata nau mepui enek nailkit mepo na leo ka ay kaha naon matang kay kaha makway kay kaha unidade kay kaha ezonan amin oke ministro it ministro si ilof na molok mepo i naon matan ama siton yung tuaf kita himbau na koba unu mepuin mu mas kurang menin kan menyumfa agora si noy laba mausin na leok no koke karin tam noy me ponte kenak primer ini di masih ini entang itok oke harus tatuna mata latan mepui naon matan pawe talwet ne miup tabu alekot te mepui na pen sukses naon matan dari auton jonali au lasir nali au obrigado noiki kalau fefkensan o fe disculpa obrigado ara Maluk Shirat, atu hetan informação nebe factuais no atuais, reta haluhan inscreva iha canal APV23 Online News, hane hambutang notificação, o comentário no fahetutan ba media social siraselu.